Assalamu alaikum tuğanlar. Mına jerde bilsеңiздер керек, атын айтпайлы oyun. Oş şahrı. Башняның жаны. Алыста жүрген туғанларға ыстық салам. Ona гаишниктер көрдіңіздер? Гаишниктер тұрады. Туғандар, бізге дуа алып қойыңыздаршы, Ош шаарына жамгыр жаасын, қар жаасын, түшімі кеңир болсын иншалла. Дуа қылыңыздар, дуаңыздар күтөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух туғандар. Сіздерге азыр Ош районды көрсөтөбүз. Мынакей Ош район. Сагынгандар, алыста жүргөндөр көрүп алыңыздар. Эмнеге эле мындай киргизип атат десеңиздер, биз да билебиз, Россияда жүргөнбүз, сагынабыз Кыргызстандычы. Кыргызстан көргүбүз келет. Мынакей тугандар, лайктан басыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Январ айында күн чакчайып тийип турат. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Ассаламу алейкум тугандар. Зайнапты көргүсү келгендер барбы? Аз көрсөтөм. Мынакей. Ош шаары Зайнап. Бұл жаққа мешітке кіріп тұра білеңіздер. Қар жоқ Ошто. Январ айы 2022 жыл. Алыста жүрген туғандарға ыстық салам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух тугандар. ХБКны көрүүчүлөр, калоочулар барбы? Мынакей ХБК жолу сон болуп тегизелип калды. Жолдорду жакшы кылып оңдоп койду. Аллага шүгүр. Тугандар, дуабыз Аллага жетип, иншалла. Жамгыр жаап атат Ошто. 2 күндөн бери, кече жаады, бүгүн да жаап атат. Барыңыздар, тынчсыздарбы? Ушундай тугандар, тиричилик уланып атат. Элдер кыбырып атат, иштеп атат. Аллага шүгүр. Эми кар жаап берсе, сон болот. Ассаламу алейкум. Бул жакта кечинде аябай машина көбөйөт. Эми Оштуктун баары эле билбейм. Көп ушул жакка келип тамактанып кетишет. Мынакей бул жерде Улук ата ачылган. Улук ата деген. Бул жер семейный. Аябай багандай Оштун популярный болгон кафелеринен көп ушул жерге келип тамактанып кетишет, жакшы жасашат. Ушундай тугандар. Көрүңүздөр, күн сон тийип атат, машалла. Башкаларга бөлүшүңүздөр. Да, кайсы жакты тарталы жазып коюңуздар, а? Алейкум тугандар. Сапатты көргүчүлөр, көргүсү келгендер барбы? Сапат. Ноокаттык тугандар, аравандык тугандар. Биз такси кылабыз. Ушинтип айланып, кайсы жерге барып калсак тартып киргизип турабыз, буюрса сиздерге.
Алыста туғандарға арналат. Көріп алыңыздар. Тіречілік уланып атат. Асман жарық. Елдер қуырып атат. Тынч бары. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Макаренкадабыз. Макаренканы көріп алыңыздар. Алыста жүрген мұсылман туғандар. Алайдан келген, өзгөндөн келген туғандар. Күн сон тиіп атат, көріп атасыздар. Лайктан басыңыздар, башқаларға бөлішіңіздер. Сағынғандар көріңіздер. Мынаке Макаренко. Daha қайсы жер тартайын туғандар. Комментария жазыңыздар. Келешекті көрушілер, қалаушылар бар ба? Келешекті көрушілер. Мына жерде үй түшкөн. Үйдүн астын ташна кылып бүтүрүп атышат. Бүгүн жамгыр жаады, альхамдулилля, Аллага шүгүр. Алыстагы туугандарга ысык салам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху туугандар. Анар жакты көрүүчүлөр, қалаушылар бар ба? Спустойся. Мынаки туғандар, анар жақ. Мына жерге Ихластың үйі түшіп атат. Шындығында Запад жақ өніп атат. Үйлер да көтеріліп кетті қилы. Ким қайерден жазып отады? Жазып қойыңыздар, Қайердесіздер? Қайсыл жақтасыздар? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Маңдайыңа жазылынған нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, саң аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, анын сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коет. Динди туура түшүнөт, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот.